Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Louise Mushikiwabo yavuze ko uyu mwaka ari wa 55 umubano w'ibihugu byombi bifitanye. Yashimye kandi imbaraga Uburusiya buri gushyira mu gufatanya n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe uyobowe n'u Rwanda muri uyu mwaka. We also wish to express turagira ngo kandi dushimire cyane ubufatanye bw'Uburusiya mu gufatanya n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe u Rwanda ruyoboye kugeza muri Mutarama umwaka utaha. Twizeye ko hazakorwa byinshi mu bufatanye bwa Afurika yunze ubumwe n'Uburusiya. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Uburusiya Sergei Lavrov wabanje kubonana na Perezida Kagame yavuze ko igihugu cye gisanzwe gifatanya kandi kizakomeza ubufatanye n'u Rwanda cyane cyane mu bya gisirikari binyuze mu bikoresho n'amahugurwa. Aha aragira ati u Rwanda ni umufatanyabikorwa w'igihe kirekire w'Uburusiya ku buryo mu Kwakira tuzaba twizihiza imyaka 55 y'uyu mubano w'ibihugu byombi. Twizera ko yari intambwe ikomeye mu mubano wacu. Hari inzego ibihugu byombi bisanzwe bifatanyamo. Dusanganwe kandi ubufatanye mu bya tekiniki twagemuye ibikoresho bitandukanye muri serivisi z'umutekano z'u Rwanda, inzego zishinzwe ibahiriza ry'amategeko n'igisirikari, za kajugujugu n'imodoka za gisirikari ndetse n'indege zicunga umutekano. Twanatanze kandi intwaro nto z'ikoranabuhanga mu bwirinzi. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Uburusiya Sergei Lavrov asuye u Rwanda kubutse mu rundi ruzinduko mu gihugu cya Korea ya Ruguru aho kuwa kane yari yagiranye ibiganiro na perezida wacyo Kim Jong-un.